Assalamu alaikum. Эфирде Zaman февральның 16-сы студияда Эльмаза Санчалыша. Бүгін Қырымда Ишғалжа кемиетінің махкемесі сөзде Украина диверсантына Андрей Захтиге үкіміні чықарды. Ишғалжи прокурор она 7 ел апыс жазасыны чықармаға мұражат етті. Ама махкеме она 6,5 ел апыс ве 22 bin рубле пара жазасыны чықарды. Захти 2016 сенесі сентябрь айында яқаланды. Оны диверсия азырлығында қабатлайлар. Тақиқат девамында о дефаларжа ФСБ қадимлері тарафындан көрген қиынлықларға оғырағаныны шикайет етті. СИЗО екімлері оның еллерінде бұғавлардан излер ве электрик ақымы вастасынен чекштірулеріні қайт еткен. Фигурант дела крымских диверсантов Андрей Захтей заключил досудебную сделку со следствием. И, очевидно, срок, который обговаривался в условиях этой сделки, был меньше, чем тот, который оказался в итоге в приговоре Верховного суда Крыма. Захтей уже заявил через адвоката, что будет подавать апелляцию. Это значит, что условия сделки со стороны, во всяком случае, российских силовиков соблюдены не были. Қырымда Ишғалжилер бір кишелек пикетлерінің тешкілячысыны қыдырып, қабатламаға істейлер. Хурман қасабасының сакиніне Айдар Ибрагимовге жинаятчилер қыдырув бөлігінден махсус хадимы келді. Айдар Ибрагимовге кечкен сене октябрь 14-те кечірілген бір кишелек наразылықларда иштирах еткенінде весиханы имзаламаға талап еттілер. Ама весихада қабатланғанны сояды олмаған еді. Я не буду подписывать. Заказывайте? Не отказывайте. Причину скажи, Айдар, почему ты не хочешь подписывать? Потому что на меня вешают, что я организатор этого. Да ты чё? Я так думаю, что это будет массово. Почему? Потому что в этих бумагах не указывалось моего имени. Были пустые строки для фамилии и имени. То есть тот человек, скорее всего, я так думаю, что кто подпишется, там будет в этих пустых строках описана фамилия, имя, отчество этого человека. Хопха ақча бір кишілік наразылық иштиракчысы Рифат Мамбетов 10 bin рубле көлемінде ось пара жазасыны төледі. Ақчасыны о пластик хопхаларында кетірді. Чүнки жазаны 10 күмішлік капіклерінен төледі. Бұл инсанлар кечкен сене октябрінің 14-те қорқмайып бір кишілік наразылықларға чықты. Пара топламақ үшін Қырым марафоны тешкіл етілді. Шымды есе бұтын топланған параны 10 рублелік капіклерге бозу бережеклер. Бойле етіп Қырым татарлар бойле қарарларға наразылық білдірелер. Хочу поблагодарить людей, которые оказали поддержку и собрали эти деньги, эти средства. Вот эта поддержка, которая была собрана 10-рублевыми монетами, да, эта поддержка, я это воспринимаю как поддержку выражения своего мнения против того произвола, который исходит от силовиков по отношению к моему народу. Бүгін Мюнхенде телекөзізлікке бағышланған 54-ші конференция кечірілежек. Конференция бір афта девамында олажақ. Мұйым мевзуларындан бірі Русия ве Ғарп мемлекетлерінде олған мұнасебетлер. Бүгін конференцияның девамында Петр Порошенконың чықышыны беклейлер. Бұндан да ғайры бірлешкен милетлерінің марузасында Донбасста 20 bin барыштырыжы құветлерінің миссиясыны келмесіні мұзакер едіжеклер. Норманд Корышевы Мюнхен конференция девамында кечірілежек. Бұл ақында Украина тыш ишлер назиры Павел Климкин білдірді. Ондан евел о Русь меслегдешінен Сергей Лавров или Корышев кечірежек. Конференция девамында Қырымда қанунсыз яқаланғанларының меселесіні мұзакере етежеклер. Бұл ақта кечінлері парламентінің вице-спикері Ирина Геращенко білдірді. Завданням 2018 року є не тільки звільнення всіх заручників з окупованих територій, там залишається десятки людей, але і розблокування процесу звільнення політв'язнів Кремля. І це не тільки Олег Сенцов, це десятки прізвищ і українців, і кримських татар, яких утримують в тюрмах Російської Федерації і в Криму.
Rusya Kara Deniz ve Azaq denizlerinde ve Keriç boğazında deniz kanunlarını bozganı sebebinden Halkara Mahkemesinde cezasını alacak. Ukrayna'nın Dış İşler Naziri Pavel Klimkin böyle söz verdi. Onun aytkanına göre resmi Kiev memorandum hazırladı ve bazar ertesi günü fevralinin 19'unda Gamburg'da deniz akları cihetinden Halkara OON tribunalında dava açılmasını müracaat edecek. Перший меморандум пішов, точніше піде у понеділок. Тримаю в руках наш меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення Росією наших прав у Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці. Дякую всій нашій команді. Класна робота. Rusya Kara Deniz'de Ukrayna gazını kazıp çıkarmasını toxtata. İyul ayına kadar Odessa huyularını kapatacak olan Ukrayna ile olgan halkara hakemlik davasında Kreml maliye gayiplerini uğray bile. Kırım işgali sebebinden Rusya Kara ve Azaq denizlerde kanunsuz şekilde 7 milyardan ziyade gazını kazıp aldı. Ukrayna bu dava için halkara hakemlikке müracaat etti. Şunun için Rusya hırsızlangan gaz için para ödemek gerek olacak. Ukrayna Rus prezidentinin seçimlerinin teşkil etilmesine tesir etmemek gerek. Rusya Ukrayna Dış İşler Nazirliğine saylav bölüklerini açmağa müracaat edip seçimlerini kabul etmeye çağırdı. Bu günler içinde Rusya Ukrayna Dış İşler Nazirlik konsulukta ve elçilikte 4 saylav bölüklerini açmağa müracaat etti. Yani Kiev'de, Harkiv'de, Odessa ve Lvov'da. Buna Ukrayna nasıl münasebetini gösteriyor tafsilatlıca Yelena Stetsuk'nın levhasında. Dış işler müracaatını bakhancık diplomatlar için böyle al tabi değil. Devlet seçimler geçmesi sebebinden diğer memleket haber verip seçimlerini teleküsüz geçirmeye çağıra. Sergey Barshevski'nin bildirgeniye göre Ukrayna'nı bu seçimlerini kabul etmek için çağırabilirler. Я би не давав відповіді на цю ноту. Невідповідь теж є відповіддю. І це оптимальний варіант. Şehirler arasında mescit yok çünkü Rusya konsologu şehrini Dış İşler Nazirliğine aldı. Halkara konvensiyaya göre Ukrayna Rusya'nın diplomatik müesseselerinde geçirgen seçimlerini tesir edip olamay. Питання визнання чи невизнання виборів президента Російської Федерації, яке відбудеться цього місяця. Якщо ці вибори відбуватимуться в Криму. Якщо ми визнаємо ці вибори, значить ми визнаємо анексію. Bundan da gayrı bunu bildirirler, Rusya diğer saylav bölüklerini açmağa müracaat etmedi. Росія обійдеться без дільниць тут. І після того, що вони влаштовують вибори в анексованому в нас Криму, то взагалі цим самим вони перетворюють всі ці вибори на фарс. Є відповідний порядок по цьому питанню, коли дільниці, якщо є громадяни іншої держави, вони повинні мати можливість проявити волевиявлення. І тому це повинно бути діяти в рамках закону, який сьогодні діє. İşgal etilgen Kırım'da ve Ukrayna'da geçirilgen seçimler halkara kanunlarını boza. Это уже основание для того, чтобы Украина не признавала президентские выборы. Это есть основанием для международного сообщества тоже, что такие выборы не могут быть признаны. И тем более абсурдно будет, если Украина будет создавать у себя какие-то выборчие дельницы на своей территории. Kanunga göre saylav bölüklerini açmağa mümkün ama Rusya Kırım'ın işgali sebebinden bütün halkara kanunlarını bozdu. Bunu pari azası bildirdi. На сьогодні у нас має бути сформована окрема позиція з цього приводу на рівні не лише парламенту і там заяв політичних сил, а й на рівні Кабінету міністрів, Міністерства іноземних справ. І ця позиція має бути чітка, аргументована, і я переконаний, що найближчим часом ми її побачимо. Ukrayna Kreml'nin geçirgen seçimlerini kanunsuz dep tanıyacak. Yelena Stetsuk, Eldar İsmatov, Zaman ATR.
Америка Бірлешкен Миллетлері, Австралия, Бүйік Британия, Русия тарафындан Украинаға япылған кибератака үшін Русияны қабатладылар. Нотпете вирусы кечкен сене Украина акимиеті белгі саярыны зерледі. Сонра бұл вирус бұттын дүнияға дархалды. Нотпете вирус үшін Авропа, Азия ве Америка миллиардқа яқын зарарлар көрді. Це була безрозсудна і невибіркова кібератака, яка насправді була частиною постійних зусиль Кремля з дестабілізації України. І вона ще більш чітко продемонструвала участь Росії у конфлікті, що триває на сході України. Украинадан ракеталарнен кечмек. Украина тарафына арби авиация ишғал етілген Қырымдан ракеталарны учырылып еберді. Бұл ақында Украина ава құветлері білдіре. Ракета ұжымы Украина тарафына стратегик бомбардыман учағы Ту-95 Су-30 иле япылды. Дар 5 шартлы олды бомбардыман учақларыны Украин арбилер Сақ-Сарабус тарафларынан қайт еттілер. Изаат бермеді Ахмезжетнің Демирьол район махкемесі журналист Николай Семинаға жемат ишлерінен оғырашмаға ясақ етілмесінің манасыны анлатмады. Бұл ақта Қырым ақиқат білдіре. Журналист Николай Семинаны ишғалжілер сепаратизмді қабатлайн. Санки оның мақалелерді Русияның территориаль бірдемлігіне қаршы чағырылувлар көргенлер. Махкеме журналистке 2 ел шартлы беріп, жемат ишлеріне қошылмаға ясақ етті. Журналист бұл қарарға изаат сұрады, ләкин она жевап берілмеді. Ніде в російському законодавстві немає чіткого поняття, що воно в себе включає. Зараз з розвитком соціальних мереж і інформатизації суспільства можна що завгодно вважати публічною діяльністю. Я якраз ставив питання про соціальні мережі. Суд ухилився від відповіді на питання і сказав, що нам нічого пояснювати не хочуть. Русияда яқаланған Украин режиссеріні Олег Сенцовны Алманияда кино байрамында қатырладылар. Берлинали кинофестиваль ачылышында фестивальның мудирі Дитер Кослик Кремльнің дер-ал Олег Сенцовны азатлыға чықармаға чағырды. Олег Сенцовның Русь хуветчілері ишғалының бірінші елында қабатладылар. Оны терроризмді қабатлап 20 елға яқаладылар. Бұл ноқтада программаны екінлейміз, атерелі олыңыз.